Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise nkwan le betumi ama nkunja papa ti said ya misisu wohwe kunja misisu na wohwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama o nkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama o sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboah ni betuma mo na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboah na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan free pipe upu Abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboah Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise nkwan le betumi ama nkunja papa ti said ya misisu wohwe kunja misisu na wohwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama o nkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama o sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboah ni betuma mo na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboah na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan free pipe upu Abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboah Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise nkwan le betumi ama nkunja papa ti said ya misisu wohwe kunja misisu na wohwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama o nkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama o sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboah ni betuma mo na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboah na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan free pipe upu Abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboah Akwaba ever too much GH. Too much GH and some crochet die di ever so too much GH dear was so who say di and some and namna some ni nano if I am me Agradaa Nyankopon aboa obare Nyankopon aboa pa ye wo se me fefe me se an onyo Owusu Bempah wo mo abom ye nyina ye hunu de maami edi ye Reverend Owusu Bempah na enya asem ketwa wo super papa ya na ni nyina chire no de se asumdie atodi na ye na nkofo e ka se e Owusu Bempah won sanye Agradaa entumu biom wonye no awa tu we do akwaya ti se prodigal daughter no de nya prodigal son
prodigal daughter into no one gino entum your sister ubani go stress wa and no asa wo twa wo sere no etoche no wo pepa enti no ya papa Owusu Bempah onje mami Agradaa entum na we na enkwensema enkrofo ekikanie na wo hye mami Agradaa so ni ya wo ye no be wo slim basa no wa super no even man na Romeo kwa ba be kasa fa ho se ya mami Agradaa ni ya wo ye no aso wo go e Christopher ana sofo animasi esanse oye evangelist enye no nkwa ne slim basta woni behu oni we je se adoso enti nkebe ya papa Owusu Bempah onka Agradaa sambata ne hu biom se ne be ya obetimi atu no fo amaye mami asesa free bia sisi a odi no mu akwa hyemu no ebusia share link no fama wonua bi na wonua so hyema ne dofo bi na ne dofo so hyema ne kanto me bi se ne dan no tuma ga ye ji adwase ne edi nsem bi se besom a mo so mo betie no mo hunu enema ekoso ewo ye mai ga ne mu no na fia eni ekwantirewa wo ha me de mo eba bedi dwumei wo so wo ka ho comment section no emo ehia me pa chewaji efa dwumedie eso eho ekwa mo akwa ba ejo sorry na fia mo akwa ba Bibia boko de na me adom me ho eye ensem na muyem te se enkofo se ye papa Owusu Bempah ebe ya nko wonyi Agradaa we dey wa two prodigal daughter enko ye prodigal son na se bebe obetimi atu ye maame Agradaa fo eka maame sha se mfamfiri wuso ye maame Agradaa ensem de no be ho oni weku e cha be ho oni weku ensem akofo ken se Owusu Bempah enje na wa atui ege na wo ekafa ho yo me da se mechia eye mahwefo nyina wo mujoso anka Kristo suma no ene se wunua foforo bi ba Kristo mu na akwan ya chechia wo mu dade na mu kwan no betenetere no okay anka no ani nuado no na enso na neidie Ghana sofo omo members ho omo me na me ye nation prophet me na mitu me so me na mitimi da no obofo ba adayem me na agimi abepa ho ba be yo shege eno omoku hu etinye nuado akade Ghana fo kanu die wo so Owusu Bempah e wo mu se woni Agradaa oma yom mu bi ye pa na so chase no no bodo na fe pa wo me kai ma na Agradaa ye na ye the talking point na wo hwe de wi a wo kanfu Reverend Owusu Bempah na efe yenim de ko ka papa ko de treda etokwa we nyina e bae nanso no akasa ko fa de aka yenchi maami ba yi ye hwe tokwa wo ku nyina na wo ku e de ma Reverend Owusu Bempah okay yes ye hwe tokwa wo ku nyina wo pese wo de me ho sa bata Reverend Owusu Bempah to Owusu Bempah wo so di bibia to na chi se dia sisi ampo se waje maami na tumu a no one by life wo so ba life no be se mi nua ba be sra me e de mi nua ba be sra mo na so se dia o ye konfo no be sra wo na utwa ba me ye nya ye hu no only the same thing yes oh my God I'm so now sorry them o mi nua ba be sra me ye fa bibia to nche wo bi ya ne ko tra office mi nua ba abrapo no be say social media me ba ha jawo so fu duma so ba ye jawo we say of ba ni say wo nya papa we ye fake to mo ma na wo level na wo fa ye na watime gira wo na so ache no na wa kire wo nua ne so no so e den afa so sada achi bi wo body obebo so din say oh me be nyam duma do me kwa me be mu no ana me hu ma akwan ye no Reverend Owusu Bempah e na tentere me a ene me so matime gira wo nyam mu eye nyonyam hye e na ni jesam e de ma Reverend Owusu Bempah na emme e be bra wo no a to Owusu Bempah also forget bibia na so na Agradaa bo nkwa ye de ye hu ye e ma social media ne de ye tini nka say one ne ye fine but also forget bibia e police case na ba ye nipa odo wo na ne be kontokwa what I say nipa odo yes pempenso e kodru ye oh pempenso ko de say abufuo Owusu Bempah na ka say nya abufuo akọ no nye sa de ho ye na ye abufuo okay what I say wo say Agradaa no say osifati ono be sere wa mo abo ne nsem asere a enti wo ti fia ebe wa abufuo na so no ankasa de ekofo kasa de pe eso se de Ghana ha so for competition ni de ye hwe so Owusu Bempah be ye de ye kenya me da se onuado ene ye afia hyese obi adi watem nipa ye di watem amata se nam so ma udin sei wo man Ghana nyina mu me kana dia fa ya papa Owusu Bempah hyese ni Agradaa si di natem na enne no enkofo ka se won sanje Agradaa awa atu afia ye wo a enka be ye from that mention with you for Como Jones so
asem na Ghana for kan yesi ekwan ye na nka wodan a wo se kwan ne te ebra ma me Agradaa onim Kristo na wo se sa so for eternity so eye wo eso pa wo egu o mu ase na wo te bosomfie egu nkrofo fa so radio stations e wo Ghana o my munu ni padodo na asore tia e Ghana fo anom wa do chiri ma me ngegedi mu antintimai omo sore tia e bo ma me na chi. Okay. That time no Reverend Owusu Bempah ye so for penny or so for kesi a Ghana ye do obo ni di mama empanyufo etitiru kwa na ase ye politicians omo kwa no the nation prophet. yes onye ni paketwa. But that time papa no entie de Ghana for ka when tie nsem a Ghana for be ka fa no wa hwese na asori kwa bitumi egu because of Agradaa na Agradaa ye konfu ba onim nyame o ma ne kwan e ma ne ba na asori de. Okay. Of Agradaa she ne yam of Agradaa se ne nua e de ne free so beti ba ira hu mu a Agradaa asori ya wa fa ne ni anto wa na nwene hu se nipa nyina apo mi so papa yi gidi a o man mu ni nyina wo woni mo no o to ni nyina to guye e fa me Agradaa ba ko pe we e de me ba ma e de me kwa asori de mu e ma me so nipa ehu me o ma na kwanya bi na emu se sa kwanya na o de ma Agradaa na so ne ni ana e ye ne fe se Agradaa ye obi o won ka ya wo anko Owusu Bempah na ye the last person be cassette ya no man bi e so de no fanya papa we atemidie be na we ni no Agradaa be ma de na chi o so for odro krante na o de na chi on sin Owusu Bempah. Okay. Ye ba Owusu Bempah hu ni personal e hu ofa ankasa utum say yes be me ni on sin no na so no maami be di na tem egu papa egu fi egu nani mase e mai na Agradaa so Owusu Bempah ye chiri tumo. Okay. O ye so for penny ye fa le say okuta Bible enti ese nka otie bi Kristo kanade ne bon chen ba Agradaa atwe o te sa akokọ odidi bi oda no wetwitwi fom. Oh. Ai oni aye ebra okoda afiase na anu ya iron boy Reverend Obofo ekọ ye kobo ayeye. Okay. Wo ba ye no de no de man o de woni twase nyina de man onu Obofo ekọ ye no Obofo be kan Obofo no Owusu Bempah na ekọ wo mo mfre wo mu enti nka wo de nka di kan fra wo nua akobofo ento kwan na wakra no ye racket first e be gensim ti misra utwaso na nko peace na wo no Obofo settle ye no anka enre ni wo ha de na ye ebra ni pa nyina yi ni maaye no e de na Obofo ye ma o de na Obofo Agradaa fa nya Obofo ne yiri sia odi na tem one solid year and Agradaa Obofo ko nipa e ko fa nkofo beta na TV station so mu Obofo mu fi ba ni nyina Obofo ye de atugu ye e de maami ko yi maami boa me yi ni frefiase oba de no de ye ne sofo oduro kranten pastor yi a obo na so e de no de ye won e bo na so e bre na maami betena se friends enchofo enhie mu e be ha nani e be su ye a wo se wa fanya Ghana fo se wo Agradaa ontumi sesa Ghana fo ani na antumu papa no to bibia guye e fa Agradaa hye ne mbo na so e di na chi e ma ne so ko aboso no no ye 20 ko bubu aboso mu ina e wi ase na o de papa no o se papa ne ye gay o fa ni kunu to de na wan fa nya no e ti Agradaa wona mo no e oni adwen sachara ne wo ye bia na ni da ne ho e ye bodamani tie de wo ye bia onimpa se oni papa ne bone enti de wo ye bia na e ye sympathy bi na ope because wo hu se Reverend Owusu Bempah ye obi a ono no esi abi before na wo so na asem wo court enti ne o hwe da bi a ne America ko na obi ayi na ma because owo yi kwa be kasa wo se Agradaa ebra ye chi ni tum no wo frefre mpanyimfo bi a na odi bi so metimi aboa bo me so Agradaa na no ati free ye moa no wo boa na ne chewa be di watem obi ayi ni mai ba esi wo hu se Reverend Owusu Bempah na abi before make peace ba uni akọ na asori ala na ko kina Japan akọ etu wo se sampanyimfo we nyina make peace dia ene se ye na asem ne ko peja na asem mu bie mu krampo na Owusu Bempah beti ha etu charge no kan bi so enti ba bi a wo kọ no onim dia o de ko enti me de ka me nko a me fa e firi kese so aka chere Reverend Owusu Bempah se e ma na nye ne ne wo china na de chere so ka Efia mami mrebo na se Bible so to ma ya ti ase se woni aye oboni afa che no 77
times 7 afie enti no se enti se ye ma nya Agradaa pe na wa fun Owusu Bempah na so Owusu Bempah so akwa ye difo ye okra bible no asa ma me no me na ati asese unya aye oboni afache na enti no timi fan channel san ne ba afie references na me dia ma on Agradaa oni adwen sa kire wo mama konfa Agradaa no na mo oni adwen sa kire obefa na me 2 days in plan ere no ye subai no tibia no Bible say we shouldn't judge. We are not judging her, but nya wo ye no kire say ye o sesan ye onya de obetunya sesan because the all ye nani dan ho e feel say we dey wa judge no no e daddy the ye ni subai no e na ma make us because maami Agradaa ye obi a e na make oya akoko odidi wi a wo ma na dwane de at that moment no ono wo ye fan yo and ono akasa tena ni TV no so ka say ono no onfa boni nche ne wude ni bia no obepe wo back hwe amankrado die na amankrado ane die na wanya ama Agradaa die na wo anya anye eso ne sa ma mi we twa ho ene sa akrofo we nyina ko ka kire ye se obeka yo se amankrado ebra no ne nam na wo gi ni tu mu biem so ne nante no na oni madwene wo ni tirim eto no ana mo bia no ne amankrado tu bia no record no eti abo Owusu Bempah be gini brother na kuma mu fine onye ne be wo te abosumfie kura wo je no e de no de ye no na enei Agradaa kwa ba wo no wonim se ofa ha wo che 2 million che 3 million wo nya church members ene ne Owusu Bempah ni no ko wo me se bia ko de be ye no na be check ana ye no wo de some wa apia me da se apia ma me mba wo so afia se Agradaa yo onipa bia asa abo akoko odidi wia no de na no atwitwi pon wo nya afia ya agene me nya afia nya agene okay adentia yes yet to me kasa because Agradaa so won call for life more no man nanti ache asto no gusu no na won call for no man nanti ache asto no gusu e de enu omo nanti wo na busuafo no omo na busuafo na be di na ba senka wo yo bia what say senka obi e me abusuan de so omo kwati ni yo me fa obi e me no wo sisi ayo to na say bia wo nua bi na say sa wo ti awo be me no wo ma na bi enko ko lu mi say wo ye boni aye di wo ha wo kwa wa say wange gina odi na chi no one na egbo apo no onya sika ni bi di wan onya ri ni aka wa ri oni Agradaa chi onya hwe ndi sese eti wange se wa ndi ni a chiro ko eduma no wo so so enchare ka obenya but wo ni se ni nuamo eno no twa ye wo ni pepo ho no mo ohun wo ye gegegege kwa bato ba kuma pa okay and then case ba wo ni ho be si fa handle no wo body kama na kuma ye affiliate na ele wo ni no ko fo ebire ho mo tesa wo wa kira ba kin se ni pa we do ni suba pa wo be na aba say sister wo kuma pa yes Agradaa ni self control ntimi na kuma ni problem no okay ntimi sha na kuma so but wo sha ko fo wo ni o man 19 ni na ye nei o mu nya ni kuya wo sha Agradaa ba wo wa bo papa oh but wo sha de Agradaa ya wa bo wo ma ya so wo de wo credibility beto nchen na wo ko di Agradaa echi ma na wo bia ni pe ya that means so the papa no odi Agradaa echi na be bibi no hwehwe fi Agradaa nchen je na no hwehwe yes enti say okay enti say ya akoma mu dwa ene bi ege bibi na hwehwe a ade enti say ya akoma mu dwa pa akene ya ma bibi bi obe bia wo dwa ni ti say wo nue enti aka wo fi na chida no mo na hwehwe bibi at that time I'm sick of no way Saturday this one it's all na kwa so ko peska ni dia di okay and yes wo do papa bia on the door ma me no ana Agradaa hu dis an onye jimi fo na ni da ho who was Agradaa jimi fo onye jimi na onye jimi fo anka David onye jimi fo akwa wa say yo onye jimi fo anka betimi na adwen e bu Ghana ma adum sika e pia na ni da ho mpo nie na ni da ho papa wonim se ko fo mba the life in that time na bibi ti no wo okay I don't know so you obi akasa we record no one nim social media one nim omusu na mo pai na say me no wo e bonko ma na so recording me does that make you a good person and I say does that make you a good evangelist aka oh na say ka no onye evangelist okay and then na no ye oh and then so we yasa o sa kan ya no na e depend chese si awuti wo say wadanfo bi woni dey fight first man dey fight pa na say dia bibi ba ni so be bi wo dale bi de kira wa na say bi o de to wo so na bi akoma penti no wo affiliate no ko fo kan ye na wo ja bibi aka wo ba wo nchen ya
Come on, never catch him. Debbie. That anti I didn't know how come in that. Say no press. Missy Owusu Bempah. Say no press. Because you are general. Women nyana chefet no. And what can say Owusu Bempah for one komo. Maybe because Owusu Bempah father than fool. Okay. Eh yeah, Owusu Bempah wa edumani watch it. And Agradaa then the one by Owusu Bempah na be crown you say dey papa cry dey. Eh no what I say. How was it for papa you need their copy Owusu Bempah kon ye. But if you change and see a pin said then as I saw but Owusu Bempah no we are penny and say Agradaa I blogger say on post and pass no more kasa. Omo kasa say Owusu Bempah the tag headache. Omo dey tag you we dada. It is best na say e bia o me nuaba say the we we yen say the we yen say what I say so kasa Agradaa ni woni dia wo ya second na worry for me kasa ko worry. Ya worry say the be ya braba na ya bon. So we hu ni say we dia chia na we atere. Okay. I don't think you worry. Ni ya ko yemi. But say Owusu Bempah kaso wo kire Agradaa say I know me kaso ne ko ya adamfo. Me kaso mama meta me fie. But on church and the pankeke. Because Owusu Bempah also a nation's prophet. Nation prophet, yeah. What I say? It's all mine now. One hour this of the me I don't a prophet for. One hour don't know. And the one is self-acclaimed nation Papa, sister. And you be the man. Sister, you patrol on your self-acclaimed yeah. Ghana for Ghana for my dear for the Ghana. Hey, president, one. Say people say the father president kon say bedu ko bi so o shenkom o say Nanado can never be a president. O shenkom de ma Yera John Dramani Mahama. Nigeria shenkom de ma Yera John Dramani no. Almost ade yeah, oh nah. I didn't know. Owusu Bempah the we are penny for there. Well, because some saw dom into make my campaign one answer. Among also a nation. Only they said some case there when na Owusu Bempah this year and can do change na wodom. E wo man second e come kwa na so no hyen come wo. E can kwa politicians e come fa so bi o be ben wo bi ne de. O be ben wo ntia ba wa sorry. okay. Enya dom asem. E perifoni na age na tu. Eti ano de FNC. I can remember mu kakra san na wa to ankomo. Na wo ka bibi say obi aye obi bibi na se nipa no sa gi ni tumu bioma. Obe ya ahye yie. Yes. Afunya hu bi so say wa gi nipa na tum no wo de wo tiri mu no wonim se nipa no aye de. Wa sesan tie bi kwa na wo betimi akoso asa reveal ensem bi aye de. E dia che ne san se nipa ye wa refie wo so. E dia wonim so nipa no dia bibi no wo ye. Me ya ahye yo but the more akwese odo won know bi over the moment say ba kon be na ntache na wa sha say develop do dia head ama nipa no enti for ne say nipa na ya oboni a wasa age ne back no the more oni ne nante no the more na e bi obesa ba be pa nipa na say e bi ko be pe na sama say first no enti no say enti say wo kan na no me kan ba be si bi so say wo ka say nipa no on kan be ma obi betimi aka because oba obedo wa secret be wo bi a wo so ka che no obesa ka che no rekra be fi say na wo say bibi why bibi cry dey bibi pain enu tiri akofo ball no ma wa dwini nyansa se fadwen okay enyo na bia ba be ye dia ma wo ma wa dwini nyansa sa bra bo ne je fakọ eti se obi aye wade ni pa do de yo no betray o e betray asem ne yake yo wa betray o that's the of Owusu Bempah. Also I can betray no kwa mbes o mi alu na betray mo eti Debbie o Agradaa fiti that will do than chi no eti o Debbie ya betray asem ne ka do mi alu na betray mo simple but enyo no ne yake wa say because Agradaa fiti bra go ba ya say ono Owusu Bempah ko an Owusu Bempah so dem no ko Debbie okay bibi na ho kan bibi na we kan na we aka na we aka mo Owusu Bempah boy say kwa be twitwo e de threat Agradaa live Facebook eti bibi na ka so me na be trouble we no de ye ko kan asem ti sia but the me kan say so obi ya wade na ni pa no wo de channel na fe di pa later mo kan no mo ba say dia wo nua na mo ba enyo obi bia na so ma ni hu biem okay ye kan na ne tie ni kwa so ne yes e bio so wo sa so call back na ni kwa yes sabe wa je wo form e kan ye wa na wo sa kan so se sia so say o sabe o ke Kristo mu no onuado ene ye say wo say onuado me kan so ne nya ka tie mi speech no me kan so ne nya ka wo betimi age ne back but say de na wo do read Bible dey say fa wo re nse ni pam e wo na ka sa ka chero okay what you say di kwa say na mesa da ka chero Bible na ka chero e ti fa wo read yo ye dey e fa nse ni mu ni say ni pa dey anything can happen obetimi e bibia bi but another say already been na say Kristo ana mo nso a okay what I say Jesus Kristo by so for the ran she the chef ni
What is your market? Say, okay, you may have been your cat. One fancy, only really like what we say, okay, we also come home. Did you ever see the idea that do that? Or in my eye, what I say, one to depend this as I also depends with the anti depend this. But to depend there, I come up. Oh, wedding commerce, oh, what to say, come for. But say, dear, wo back come with secrets. With secrets, like your power. What be your secrets? I want the power of you. Okay. Power na ko tell nipa kro. Enti sa I friends Owusu Bempah ma Agradaa e be oba no cheche na no dia ka so Owusu Bempah e ka cha Agradaa say he gave you akwa no e na menchi o me ka so ka sa se menchi no wo ko ka che na Agradaa no ko ba ka enya no na e de ye ka but sex no Kristo mo na mo a le wo Owusu Bempah wo so wa fa e le wo ja mo na so Brasia ye de cheche le Kristo e no tina ye wa said ye no. Okay. Maybe no Sumano, one Suman so fine. So Munya Christopher. Oh Sumano. Munya Christopher Baku mo pet for Agradaa and Owusu Bempah said anytime Diano, any Panama said I said. Onyema Sachra, Peda onsa, every night koi. Make us say, make up one lip and one of pay. There be Christopher can my jump. yeah, and one of the amope. There be at times. You also go where you stubborn. Say what to miss Sasa so no cry back used to my Yakupon and the bed jet. And yes, I let you person for Mama Ashley. What's the sapeda on sack? Now I pay that there be Agradaa always so big tough bit Mr. Litin at home. Now what to me born and that's a sign, you never was a sign. Shuffle or be a bubble of needing. Because Agradaa is stubborn. Why you stubborn? You can't be a stubborn. You stubborn. I can't say, yeah, Papa Owusu Bempah. Obeti ma Agradaa I stable. Yes. Obeti me. Owusu Bempah have the power to do that. Okay. Because Agradaa dignity. And then Agradaa penasem. Say, what am the journey? yeah, be a tonche. Okay. Upon the be Agradaa Owusu Bempah sem pa. Upon the be never be a tonche. Say Agradaa Owusu Bempah sem ha. Em na to panisi no. Na ke be Agradaa won say be o se kwaka. But one can. Now, one send baby, what's a guy? What can you mean? Get yes, and walk for an hour, then I got a plan to keep your Agradaa and Homoso. Okay. What I said, that is of our partner to Canada, by himself to find the formula. You're a time I show your put at the walker, also by to take action now in favor of Agradaa. And tell me a little quantity yet to me what can I say. But you see, I know the Agradaa Sabe, then what could write also by Pacampo. And I said this was what because I have food Joseph today or born a she. I got definitely now say I'm not crying also Owusu Bempah. Who can I call Papa the bomb? So who can I want to me say you man? Call Papa the move upon the better say you man, Papa the say you man. Didn't there ba Owusu Bempah didn't there? Yeah, Me da say. What you be can on it gentwa and so come on so. Mini Jamaican say Agradaa ebra wo ko sa na so de kesi mu. Na ya ko de ni na Reverend Minister. Asofo fi Nigeria ne ba you. And so be kai asofo bi mpanyifo bi kwambo ba social media be ka say sa na mo na asofo ni to no munyan. Na so mo twifa sa asofo mpanyifo we ni na so. Sofo panyi a oye panyimu a asofo mpanyifo ma wo nyame na ase ya che. Agradaa ba Kristo mu da be. Omudi obo ni die ma no. Papa no kra no sebe manu sisi mu na so. Papa na ehu nyansa. And or back ko pebe bu Agradaa wa tense na manu we na mo se mo ko de mo hwe mo nya na wo Agradaa wo aba Kristo wo fo na anka wo so ye nyansane no na wanko wa ko na asa na wa fere papa we di asema wo kan enkenye say na wo di e maame na no ati free Agradaa ko na no ya na wo de se di ata no de achoso ama e no ba no be di sofo yakem so mo panyi o and how be yen efa woody free and I saw for free Nigeria be or de ni wo but some we den of the year wo say see Agradaa na we bibia to the critical na so the man omugwa community dey because omu so mukwa o meya 2 million 3 million enu ntia na scanner also o dey che o mukra bu afia ya kwa o mo fa so obi si mi teach was say friend wo teach anu aba no him scanner free na sam wo ti say o see wo dey hwantia and he said you was members. Etu wuti di sese members no bibi o mu beti na o mu to wo mu a enti ko mekwa ma Agradaa jojo mu say enti members so get serious dia me kan say Kristo so peke papa Agradaa je obi di sika dada eni o de namo Adwuma no de na pesa obe free social media ne so
what tia social media and be what show business na say who say a game and no or play along game na air kono enti dia wo ye no he wo boa what transia no say the dili ya fedia and my make me because that time na we free prison by no who say obi ayi na ma and one yes smarter na so be ehye and we share that Owusu Bempah one friend no was one so be can ask me man no and we dey share ni mu and obe because of baby the one ko bata enti me die me ka che papa Owusu Bempah say won hwe no wande Agradaa ne oye Kristo ni nanso ahweye ene ani da ho so wa hwe ni hu ye no amanani ada ho na oye fo yi no ko jiba me Agradaa di ma mo de ti kroma mo yo ni be ye no afia be de si ta tu think say bia ya ma me Agradaa wonya nuhu bi eni wo be na o wonya nuhu a wo sta ti fi ene fi enya nuhu afia se wo hu wo bibia mu a se de tie bia nipa se de uti baba fom na wa panipa kro na wa fom na che be fe so bia o kwai o fast afia me say the piece ne eya lo owo se Agradaa se wonya nuhu a o sta ti fi ni kunu obi ono na kai pastor eleke so one certificate pastor eleke so o certificate pastor eleke so a e bu so wonya nuhu e no pe e na make dey wi se Agradaa se wonya nuhu dia do odi ye ni kunu nsem o de be tu dwa obi ni kunu afa obi afa ni kunu to ni obe gu ni kunu ni mu ase no o starting e me check camera nsi ni mu e me pa Ghana for no pa ni kunu chawo se do odi ye ni kunu bia e ye ye oni abufuo na odi ye e to pa ni kunu achawo o wi a asofo mpanyimfo na wadi o matama o mon kan sofo be Owusu Bempah kan ho se de ensem ba o de camera nsi ni mu yi ano obeyi obe pasa achawo ni dia e free ni mu dia ye bi hu se maami wasachira mpa na wa meye saa no de na no fafa de ekoye nkomo hwehwe a ekohwe nso fo Owusu Bempah nkomo de America to so Owusu Bempah se e ma na nye ne wo chira de che so ka ho de me da se entiri wa maami nyege ye na ni se maami nyege ni eye maami Agradaa de omo ni hia entare no komo na fofo obi ni de kofa bai no ni ntokwa we o we tuma ni yonko wi atwa ma ni yonko ene maami nyege ya osura wo di Agradaa temi ene maami nyege so ni Agradaa sa ba be yesi asisa no maami nyege kasama Agradaa na ye na Ghana fo to me fo busa se na maami eye juma na mo hyehyɛ ana se eye dia eno Ghana fo nso okay enti mo de atokwa na mo pe on Ghana fo say ibusa mo sori a mo say there be Ghana fo kasa de usuba nya fe bako say akia de eno sori a ni bi njo kan that be Cote d'Ivoire because Ghana has say mo sori a na ha no ye Christian country na so Christian country mo musuba we obi ko na mo bebo mu a na mo boa adwuma hyehye ele fai kosi ya ade entokwa na mo pe ho mo pa tokwa o mo pe tokwa amami gege ne Agradaa no o mo ye nafo enafofo bi enu ha tokwa nsu mo ntem aware pono entokwa ka entokwa ma no secret bi na mo de ni fa mo ni self control enya ma me gege de ba about this Agradaa kuni dey enya ma me gege de ba ye yi de ba manase na odi ba ni ma me gege anso mo bi de ma gege de on de se manase o be try ma me gege try akwa wo de odi the post akwa bet se sa akra na Agradaa de o kan na Agradaa de akra ba ko be che no se nyo nwa ba ku bi e wa kunu to no afa akwa ne be kire ai ma me gege ye de ma me gege ye sa he wo beti no wada fu bia nante the subai to that extent bi won pe the subai won pe eti wo no wada fu bi kon wo the subai ni ho da ma ye bi da be pacho eye social media so da follow mo fire eti to come by social media so da be ba entu amadan for mo fire wo go social media so say so na hu ye eti say to come by one da be hu ba to no madan for na mo a na sa wo bi mutimi konto kwa obi say obi omi no number oti hu wo status but kasa we madam na me no wa kwa there's no way say me ba social media o be say ko fo bi kwati me ni obi kwati me ne boy kra konto kwa wotimi hu nyama wo post on the status so ne boy na ko I know they're different. Oh, they clear. Oh, be able to boy. That is a difference of our catch up. And I saw Agradaa mo dey Facebook no me down and now for no follow. And I follow now for the Facebook. And I to plan so about Facebook. The Facebook one on back my yen so you so na for na say na dem echo. Say mo ka say yen ma me gege dey no
kofa we my manase mama gege wo ye blogger ade ba kwa monti ase no wo ye blogger eti otimi blogging news bi open it was a personal attack and na mami gege so ska gari gu yo mami gege it got to a time obeye video say abroche na wo tene crampo no and comfort threaten Agradaa bopa obeka say we na say Ghana even in ma we are aha yes to me like too much GH aha yes say yes ngege no ngege fast about any yeka it's abusuye won share link na wo ya agene share link ni fama wo nua bi share ma wo dofu bi na dofu so share ma ni kanchuma bi na comment section so share wagen na make kan so e de amamo pepepe share link no na ko sa for we ni di enko matwetwe ne echeke na akasa na make us away come and ngege na mama ngege ne Agradaa de se sana mo ka da se mo che se mama ngege no odo Agradaa na bibia no onye fini hutu na bia madam for no na so we blogger na so we blogging crofo e was so blogging no my yaka da we na phone na mama ngege no blogging Agradaa no my yaka almost all o matade bi ho to kwa na aba no kwa ko dadi e na manase so onu so attack Agradaa and sometimes my mega get Manase to say. Okay. Eti Manase video no shafa and the better there. The tea also no show actual caption. Okay. Now show the viewers who said yes, said the year so no obi video to go financial social media air code pepe one blogger. Okay. Eti o beti me blogging news bia. Owusu Bempah ko blogging news. My mega get blogging. Eti Agradaa blogging news I know there na for no ko but me who say there is o maka bom the problem me who say problem so ma share adwuma no ma share ali ama hwan o ma share adwuma de ama me so ma share adwuma de ama my Ghana say ya ma Ghana ya de say o ma bom ti Ghana de na ye nya bibia fe free so ma share adwuma ayo me enu asem ba me sure say adwuma share yes na fufu no mo kotopa e na later o mo nyina akọ natia enti best thing me akọ say na mo me enu na say ma say na mo take kan no o mo nya de say bi dabi eni pa wati me akontokwa mu na akọ natia we tanfo akọ natia we tanfo akọ natia obi akoti obi secret sisi omo ba no obi ekro secret no me no be share enti ni kwan say obi a so eye open ma ne nyonko enti so obi a ne open ma ne nyonko na dia hello mo tese dia na ekọ pe na fo betimi afa che me ni bi eta ga na ne our best friend and a bestie and a bibia bestie ben and when I have problem they bad be na bestie any pa kasa wo ho no mo aka ma won kwa ye wa be so kwa do ba ye wa ba hu di pa na ko fa di nkomo na so no won kwa anya problem a tina dem se won kwa anya problem na bibia be bom utimi tina dem utimi suaa utimi se wa suaa be do time ni so ma biem boss why you do sa fe nya sakasa eba o problem wa ka se ti solve e ka so mi sa re teacher so fe ni pa o yo eni pa ba teacher wo re me ka se ni pa ka sa ni pa ba ka sa ba o problem e yo problem e ko ka wo ba sha so on tie wo be tie o bo so kwa wo mu wa de na che se ni pa no wo mu wa de na che se wo mu wa wo ba wo wutu we yen se be ba ka cha ko fo me ba ko mu wa akoma wo eti hu ya sa wo be ka wa sa problem na kire wo bi eni pa na ka kire ka sa wa study na hu life dada sisi angege o ka problem cha Agradaa unu mi sa Agradaa say no tie eti na wo ka kire na say next time no ko no be ka se ngege e wa fault enti na wo che nya adwuma bi no ma hyehyɛ ya bi e bi o mo ano mo afa mo nanfo but na for no fa sisi ane de say trust the power e benya dan nya trust ni bi e bi wo okay enu de bi ni wo but na for de o so ma fa na for ni na because of Owusu Bempah pro ye what I said didn't die because of Owusu Bempah. May I sure say the Agradaa per se be Owusu Bempah, but Ngege is the right person who betting a day. And they are so, and then our father from so the extra mupe. It's Agradaa band Ngege Hoka say part of a check. But the channel, why not? Already that channel now one who Papa Owusu Bempah, then say Papa. Every be a channel so that church akwaya so no be a day. E kon be dey hear say o ma settle the be and yes down for but
ma settle na peace everywhere Christo so le no ano no so ya ko de bo e be obo ne na de bo ne na den e be che no e ya say by force of ade show mu a wo di show mu akenya kokon bo ni awa ye o ka so di show ni mu a say ke na ke ya ni ya ka okay yes but ya kokon wo de che ye sa na wo say na so ye bibia ye de che no but the say bia wo di a che no ba le ne ma ye tight there be but what they are telling me, be any wakuma mene, and we are free. I would not, and ya fena, as soon as we are coming once and in there through two, who would have a channel, call bed, but also call the bed, effort. By the way, Tagana has been no become, that's a later on the boom. Now, quite say, almost a share Duma, almost per train, dear bed, don't hire pet to quite so short to pass too much. And yet, no, I fear, and for folk, he can't say the same. I mean, again. Any Agradaa down for my fay, after into one of who in after or much shabu, what are we are Jenny? If you are many of mobile dream or quite be so. Okay. A sign, dear, a painting, my main found great chickacra. Yeah, Andy, above for by Andy. And you saw me above for ye, dream a chair, a dream maybe, ye would ye buy ye. Or be can send that and I suffer program so. No or be can send a little of force. No crack moon or cook for the chair. And my that time above for mammy, and then a year Sierra, no more play a channel or the chair Andy so. And no summer Andy quite money bad in champion. But bro man, you quite money bad in champion, hey, you know social media you will be. Now, a year above for the first one. Now, a year above for the first one. And to me, said they not a queer come. Only you'll be far down for. Nase or be power chow, or be power chow, which yana good morning, Kabuko. And because say good morning, Mammy Gaganami focus us on to send and grant to say Debbie. Or who ne call, Agra, not say Diabo call, you any HMA yard you mefro, and one because one connoisseur. Now I'm crying away. Oh, I'm crying about who are you? Oh, when they understand. And what? I want to go to the Babano. Now, my chassis, who river for Uncle Mossudier. There were the more now more when I'm moving air young with them. Now we in Simpi. Whenever I was on, who went to me no beard in common, who baby was ye, I send you in Mancamanca. But what can ye? What can ye? And Santa Passana Wacano, while Bopato, and yes, I got for the sort of passo. Yan shall TikTok he buy and go for creative content. But a bro almost started some more content of TikTok on the song. And I will make it peace, we'll make it peace, we'll make it peace, we'll make it peace. But the moment we make it peace, you know, now back off and what they say, as soon as I make it peace, meaning say that you have it, Tiame. It is a peace now making, meaning you come be American. And to be one of us starting on recording the background, or be recording now, me there be America. Me name the lipa obey me was as we say be best shimia to the stand say me ko record that to my phone so e dia me no wadi nkomo pra as boyfriend girlfriend no ye ntam ta make to be there for me phone so me fire me we be that me dey that chance me ya me no wadi ya si wo wa ya ko yanim but me record nye Ghana phone so to pass so e ya ade bia awo wono ma akwakọ e Ghana fo su onim se di pare tia me nai so enti ebrewe say me de channel nipa na we tia me na so de tia me na enti ebrewe ma me fan channel me kai sa body na odi yem ni bi na me kai kra na ma hwe me hu ye yenim sa de ne ye se what I say enti ma me je gas ma akua ege ma me gege one or your blogger se what I say and blog na or blog no or blog so be make kiss ko nya dwuma na ene de no wo ye or yet to make money. That's what I see. And no, Ceciano, Agradaa, what the social media business has you. First month, yes, okay. And I guess one won't watch it, what sister will watch it. And yes, Yan, or Mudiagro, is a news, if yes, I can watch me. She's making money out of it. So what I see. It's almost a share to man cry indirectly, you know, a woman of what so what because mommy get a blogger. And Agradaa that's what I tell you, man. I say, be our casa was say, God is here, or casa blog is far. On himself or punch lines or one never be or be your blog is be far. So very many was system. It's no unknown in a way, no, or yen idea. And I get in a way or yen a drama. It's a see a woman and talk about Montema. And your guapa is all more by base or my Juma internet and to quite cyber. So I said, because of social and media no more so no, and to quite cyber to quite be one of my
enye boapayo and maame nyese before so tokwaso eye yesu ni ye ban no eduntia ehu be pentia nipa ne ye hwe reference a media ma we a ebi asisi se ye hwe asofo yi Owusu Bempah na o boy baako Owusu Bempah so the boy na o start we obi ni mo boy no me fa na krense o nu o tonyo pa me kan di na mebo no o bofo oni ehi na nante obi ni ono obi ni nante ya ense o so pese obi ni toka ama na obi ni ma toka ama no e na ofiri o no ko bofo ofiri o ba Owusu Bempah there be boy ba oni nyomoto ne finally okowie wona akwa aje asore e ma na akwa to car man no to car man I think say within 2 or 3 months I need 3 months impo e no dey car 3 weeks e no dey car ko nya accident na owu ya and ebra Agradaa ya konfo ba no me boys ni be bra no mo ye adwuma no ebi ko obofo no ma go Owusu Bempah na ma bo bi ni mo eti wa wu hwe dia e ko ne krabo na me da bia me ka asofo na kasa one ebi no mani na ho Wusha Reverend Owusu Bempah no bofo ntoko ye start ye ya. Wutie nsem a no bofo kana. Onya information from Owusu Bempah insiders. Ne camp. Omo oni papa ne nam no, omo ne man information. Ema okubofo kra hu se, ene sata oni papa ye fere papa ne koba ni nyina no. Ene ne bi Agradaa na papa ne hyeche because based on enkrofo Owusu Bempah camp. Omo dem ansem ne koye. Na say ya alpha hour eyibeda abonten se ne counting machines ka omo kan. Why you say why the class have you the better abonte enyo mo be na enyo mo guys kana every ya because ono or ya sorry afa online sorry sika wonya ye si abompa ye winkofo ofe ene ye kan why the try better wo ene insiders ya it's a time yes possible inside insider because me to go job sika fa na because me ben no dia wo ben no ne kwani no ne ba no ono an be di boni Every hacking a YouTube account no. Ebe to just say na kura ba ko de chire this adwuma no. So what I say. At times nyese Ghana for the paint okwa wo. And yes so okwa na say obi no obi ye fa ye peace o. I try say they are trying to make peace, but the peace is not coming because what I say a business, a show business. Enti no peace ne ko make ya o tena sigin ya peace ya me na Agradaa ko make die bloggers ne kan ba ko me no me chai etimi tu me din ya asa me din ya free system me create bi ne wa sa create bi ne ya sa go ni din ti so mo for ba evangelist ne mami me say Agradaa time o ye ko me de dia me kan me follow Agradaa since o ye ko mfo ba me free di Agradaa echinye ne ni nyama bia wa ye wo social media na me di e chere up to date Agradaa ye obi a ono ebra na o wa akomu no wo kan ye anka wo de wo wiase nim se sum na aduru wo etika wo de wonni anything about God who come because Nyankopon the greatest enemy ya konfo because oni omo se oni omo twe nkum but that time na wo Agradaa wo so boso no Agradaa betra talking point so then wo kan o say a time will come obesisa na bra na okomne du sande okwa asore o woni ni kunu no mo kwa asore wow bra na okomne du kwasia da oni ni kunu kwa asore na okwa asore ko ba afore Owusu Bempah asore ko ye de o ba afore eti onu dia wo ye no ne ni dia ho na pese pi ate asese wonu wa start owo mu nyene ko onu kan o so no we kwawu o fe kura bi ase ton wa bo eti o metra kra no no ma me gege ko wa ate ro kan o so no tia bro cha ko nya djuma ko be make blog obeti yes send ya adwuma na nda ho na say dia wo ye no Agradaa wo say edru ebra ya anchi Agradaa because of sika gari o ye chini because of the TV station now register and now a friend say sika say wo tua dem aban na she was not paying it and ye watching to the TV station no sa bre no e die ne ba Agradaa adwum say ya pase sa bre no onya no onya age sache bi no de sachra ya anka wo say ye hu de ye hu da one sachra na je me na me catch Agradaa on sesan ye me de me hu no on sesan ye sa Agradaa sisa pa anka enye ntokwa bia no beso so enka nye bibia no obeye ba bibia obeye bia no opese o create attention hwe na anu afori a oboyi e de no ye otwe cameras ni so o say opese Ghana fo mu se na ye de Ghana fo mu se na asori ma no omuntua wona wo se wate asori chanto ma chesika eti ga lo de ofre ye de ofre ko tebe mo to me je de chema ku eti ga dis kan ye de eti wo twe cameras so say enye odeni
enya de obe na Ghana for ya san adwo ye nim sese na wote Agradaa ye de ehwe won wonye no na wo ye no won ko no ko pe asofo bi o ma che na me enchete because quotation otimi quote was say eh na no na me kana na no Sunday ya ne pulpit uja onim nya wo keka why na force no and yes, yet I know by a percentage over 2 ebinum, a 2 uncle, and so already was it. I ain't sending quite a month or so. No, Nancy will not. I never was the answer I shall say, my mom. Now, I just why not me see a American? Why am ready was you? Also, be power now walk on. And now, graduate, no, hey, and some of us, yes, see, I say, one quite a young better one, as no one quite church. I feel a bra, Agradaa, who say, well, that you will be up as I can say, okay, Matthias here, we are by you, Matthias, me, who was it behind corners, I am corners. There was so a difficult who better as a son. It is a what we do was a son. Okay. Now, yes, so be a difficult better son. Yeah, Agradaa be old Julian. Baby, Agradaa, Chicago now, yeah, if ya and for a out of Chicago, you if ya and some 81 makers are very critical. And for I was Chicago, Agradaa so often I pass away and Jumadia, and the door and a group in Woody. Oh, dear, if you are grouping a Woody because what's near is Chicago, money pumping a beer woo, a beer and a beer bottom because of Wounty. Now, also, I saw one after what for Namia or this or being Calcana, Sophia, or some of the Casoff no can one a beso. And so she'll quite Agradaa before to din at them, and two no can some any good. Sophia or bonus would be carefully the Anton chain. Sophia or boys, why should be Biao, if you are then out there, Sophia. Then there's a channel. Say for me. Me and the person tell you say, Agradaa was a only can't say, on Cassantre was say, baby a Juno, my on one account a salanda, one pagan in Sasse, and Nadia, or Bayan near me beer, a member gun of fools on such like. And my mission sent through Owusu Bempah, so what can support me dance? Agradaa any ya wo ye. Yes, Sunday ye church me and was some because I said, most of Mr. Amiji are a secret free church member, so one could be an serve your muchasri and what the attempt. And at the media brain Agradaa didn't grow for. It's in a magana for no being someone or more air can say, young closely Agradaa, sorry, young tomb. Na yen to me Owusu Bempah akoye eja na ade na se ni papa yi obetena wa ye hye ha ma ya to Agradaa sorry mu yo afia me sada se bi mi asem se Agradaa no se de make no eye suban no anopa no ebra ye di nko won se director ka se ye papa is to anaba no won de why the way we living in life enti ebeye din se enema bi wo no ma obeka de tie papa no because of enema bi awaye yen hwe ye maame Selena yen hwe maame ya wo Kumasi ma vida yen hwe of my prophetess Barbara eje donko ono ebra 2016 before say 2012 ebra ye koto aba na naga kwakufa do anya asofo ko hia wo Kumasi Emma Akufo-Addo any omo kasaye ebusa won before say 2012 election we go so and obusa na say abato ya ye koto yi metimi awini ana ma no prophetess Barbara J ye friend bi okojira mu ka che mapanyi se mapanyi ebre we nya wo bre 2012 de ne de papa uwini twen afe 4 years eda ye ni mo bi omu nyina ya asofo ma me mu a omu di omu ni sawati ase o ma fa Kristo so o mo kra na o ma je nkwa bi o mo ye nyema bi a ense mata ne yo mu nya koponta wase ba wo sho o mo life a nipa hwe so asua wo mo a afia o mo live life bi a wo mo a the way o mo carry o mo no obuo ni ani die wo mo sasia no Agradaa obi a me tai Agradaa o your bad time me penasa mo pa me penasa ma kamini na chi me fini wa me we chenye ne. But Agradaa life now woman no. Why you say on the wajatum said on you crashing. Obey no feel social media. Oh yes, on all kind was so your crashing a buy. You can't be a crashing you need at the moment. Okay. What chance on no crashing now free buy him. What bank kind. But son and another pop. Or because why you crashing. But Agradaa to on your bathroom. Mammy, I won't grand room. So what I say. It is Agradaa a creative respect via man one. Me and can pay me day. But baby adum or go too far. So for my me also yes of my new who crew yes so for.
na Agradaa be jiro no aba ne nem eni edwa na wo bu ne mu na wo so ne to na obo ne wo sa ne nem na wo ye na fia be baabi a wo de ekono Agradaa wa je nsemo ena de enti asi entu na asore mu okotu Bible quotation na woni mo onim nya wo ka enti Agradaa ebrenya kopode ne nsaka na koma se de wo ka se obe fresh ntwofo nhie mu na wo se wasesa ne sabre no esa nkoko Bible school bi a be 3 months and 6 months wan ko Bible school ka weti akotu quotation woni Matthew 44:44 na e wo hefa e wo Bible mu na Matthew 44 de enu wo enti sabre nka de ko Bible school kura be 6 months and 3 months now nka won sia Bible no ewu mu asemo so what you say the beya original property so crampo na o preach a obenya ansebi obenya message bi e de ama na asore man na no kwesi de o quote bi e dom tina ho enkofo ma me no papa no madwara abetena wo na ase wo to no ma wo si ase na me kan ne no ano ne de what do you mean why would you need Agradaa na ha no wo gusa say no ano na wo de de o kan ka be gina ho wouldn't even your party and come quote this quotation. What to make you camera see when oh your Facebook and uncle na so or multi their worker or quote quotation we are not say eh no na na me hunu ka eh so sure ko wonnim nya worker kan afia Agradaa e de Ghana for adwin e di agoro enti ebra so say Christian council mo che ne transe enya antokwa kwan so maame wo yira baabi a wonam nya kwan no baye musa se maami be bra ne ho ase ana ami a che ne kwan na wo fa so na ana eno ya se musa na wo kira en ka bo mu to asori dan ni o ma asori dan ni bi o mu tu mu dia enwa ba ba futu se ye ntu mo sa se ni ya wo ye Agradaa wa mu tu na asori dan ma o ma amwa if you don't think so what dey a year a church members no e be consult you o kira mo kwan bo na wo mo so mo no ma o mo no magini because Agradaa no one nipa na wo dra wani no ye ka se obi ye leader o dra wani ma o tu se maami we anase papa we o dra mani me ne nsem bi a wo ka kura mpoma nya nkurahye ene ahotoso bi e wo awurade mu but asori ya me ko Agradaa so Philip mu ye papa come on 2 million ebe e kwanya maami be fa so adwojo wa asa no nya sa 2 million da agofie ni kura no wo bedru na wusu ale hey what teacher for like na me kwona kwatra say any what me and one boy akira be fa ba so ya bre no aye bia ni sa akira afia me da say akira nkofo kika say ya to ya mami Agradaa Evangelist Patricia mama pa ya to na Sunday me say ni ya wo ye no ensema wo ka no na sorry de mu gina wo ye wa wo mami chaasiri ni ensema wo ka nkofo si ye ntum o gina sorry dem le kan wo gina na so de be ye kwese de hm ya no ka sa asem no o si Ghana fo am sorry am si je ni pado me kuma Sunday mo ka say be me sorry am jiska no wo ba kwa be ka no wo mami chaasiri ana wo ka say na enyema wo ye ni na Ghana fo to me fo ni so afi dia broso e se say de be ya e ke ya nto Agradaa so de nyentum na fe no bibia to interest say bibia ma me kika ko no ya broso ano aye de na mama yentum dabi se ka se ye to Agradaa so dem de ni ye wo asofo bebre be to ma so dem go ma oh ai na ye ni krom ha say e na ye first of bi abruka e de na wa meye e de na abruka wa meye ye tutu na so dem ye wo krom ha na asofo bi ne honhom ti bi so e so du sia na tijem ona so dem e me de e de ye ni krom ha na asofo fo oya kwanchire oya de ye ni krom ha na asofo fo mpanyifo mienu kontopa wetin na se kwasia wege na wo fo ti mi se kwasia wo asofo mu a otimi yusu da word kwasia sebe kwasia no ye no so o de ma nyanko sofo we ya boa pi aboa che won we na saka sa we na wo ka no na se wo bi so no so afanya me no oba ebi asena so obi an ni romodo ababa na se di Agradaa wo ba no wo ma na wo akom no wo pre no omo no wo sua no na wa yira yes it is and why that then you omo na side na so obi ye boni it is na wo sua ne dia e bra wo ye talking point sa so fo ye a wo si o ma yira yi wo be go o ma ti o so wo ni ni o mo ye na wo Kristo wo so o mo ye na wo sua ya omo ye na wa yira and ye Agradaa ba yi se bi
obeto nton san ye me na no bo mechi won ton bi okay ye hwe no wa ton bi won ton bi biasa enti se e bia obi e kana asemo a se kasa na pe tware ne ejira so da twa da so dem dia so fa bom ni na ke beto kola so dem ye wa so fo ko ma o ma no ya papa wo ma da ko omutwa no a e so so bote wono e du san de ko hwe ko fe gu o na ase ne ya kasa sisi e ya reverend no for ne ya papa steve na dum chebia to ka job tem we je na so de no atoma ni we na we so atoma ni we so akasa obi ma mi cha ase wan kasa ga na ko mu cha ase aya na buti obofo ya ne komo de obofo de olu so no osuro bia no bodi obesa so ti watem na beti aye no but ya fa ya no obi twase di kra to nche asofo mpanifo hwe nipa do na go obofo na ase hwe nipa do na go adum chebia na ase na se du kwasia da wose mko preach church church members na mo jira bona mo to kwa na mo ko we to de ma ne nyoko e na aba ha be bo besia e na ba ko so kan e na wo ko oba ho e no na efi he mo me na so awarefo sa de o musuba no de le lo efe enya fe o so he area so o mini Ghana for kasa na e bi a ye judge wo bi body because I want ye bi but also ye different body as I say tell say aso for po on ma wo jina so da kasa wo ni twase say da be kan na so ni ye do o time e ka na wo tra da su ase na ma wo nyina free e ya obo omo nyina omo no she free eti e omo so ma say yes so so sana e ka bo so ma no to fon me so to fan say e ya Reverend Owusu Bempah Agradaa upon the bia no what you would say we da minipa eti say ne what the hakokata engenge because of so obenwa e man space say bia wo beja wo bibia be ka che da bi no me ye hwehwe but obenwa wo begina tun say na odi bibia de ache na mu na ba abonta so ye di bibia de ache say the Christo e pede pepe ni amuso okezi say peace no aba na papa say the wo so kasa na da wo tie pa e bia o say ma we jan we ye say we jan we say what say le but say bia ko ka wo secret dia che no keke e ye hwe say wo beye na Agradaa ko ka ni na ano de abrase na so wo ti bi sacha Agradaa so yi pa na wo ti bi ni dia ya kasa ko bo mesem dia mo ba bonsam e say ebe na ebe mi so wo futu ne wo sama wo okay dia na wo kan me ka kire ye ba ko Owusu Bempah ne say Bible say odi obi ape e dia ma no yes erade ne boy but odi ye pe ama ye erade ka say ma me nye bibia odi me pa ama me ye media ne sa asotwe ne wo ho eti before say dia akuya kan e betumi aye adwuma na e sa Agradaa na ka so onya anu hu di kan etina se enu ne hu e wo de waye nyina ho na wono ade ne bone nche ne ho e be pa Ghana fo ache owia eno enya asofo bebre na akra wo akire wo pepa se o meche ne kwapa na onfa so eni se wo so wonye sa na ono a be hu ne hu se o ye kwakwa na so oni wiase mu nyansa nyina dia ene emu nya no ebre ne so a onu ankasa na obeje na temu e di ato ne so me da se e brand so onu ankasa na beje na temu a Ghana fo na die na e back to back ayeja Agradaa ye mini aba etiriwa akasa e fi so akasa ye se foto we sache ni pa just on social and Agradaa so betena ho no ama so hwe ya to ye papa Owusu Bempah mesro wo da Agradaa to meja wa prodigal daughter into we Adaroma Jini tubagusia wa wo hye me so say papa Owusu Bempah beja Agradaa to do be kala bata ne ho na ni silent best shows comment section no chewa dwin efafa dwumadie mu afi so no sa share link no fama onua fama odofo bi se ne da ne da too much ye gie ja na ye pense mu bi se ya wo susu wo be hunu bi na wate ne wa na wo nsem a ekoso e wo ye man Ghana mu me amedi ensem wo chi ami ni din e di efianso aha e too much age makram Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise nkwan le betumi amankunja papa ti said ya misisu wohwe kunja misisu na wohwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi amanwo enkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi amanwo sa anyama we a e bo no ye fufufu wo pete kinkunja Italy kunja Germany
US Egypt kundwa first class Isaac Nana obiri yeboa na betuna mo na na beto kundwa Isaac Nana obiri yeboa na service ka o dia frɛ no ma na egu screen ni so no 0558782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan free pipe ubu Abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana obiri yeboa